Natabo marisa huwardiga. Pelagi malang jual ngamang bocah saku. Pelagi dungo pagi-pagi. Alam mo lamang ako, tatak di puhuti o kan. Iya, sunalak ko malang ko jual. Sunalak ko mangin mo lasong jual. Awang mo panguniro. Alam na huro to na mga lang joreng ni. Banda gawing huro. Oh, jawab ko doon. Abo busuk dek ko, ibu joreng sudah jawab ko dek. Jangan lupa ya, subscribe, YouTube, Ayam Dalam Talent. Oke. Umuro na nila ko guys. Jamo nam lawali na pa na mardebel marisa marfuwa. Ang mo jam siyang mga siyang. Ala sa zeu makurus. Habi jupang ni beso ni moltong sigaret do. Pama te hera kon. Malimba mangan. Biar jar mekka. Bunga kon. Era tiu-tiu. Gimana ruhu? Soniro mau lepas. Iya, udah ngolaw menggoreng bulu sayur. Magula mo na pak saru goreng. Sayur apa tau? Mau lemar gua dulu kan pakai gua. Dah ngolaw menggoreng. Rebusan dulu pakai. Itu kok urang vitaminnya goreng-goreng. Termasak doh kamu bolo huruf sayur. Susiu besong na tuna sa pisana Mario. Her loro nang roll si burnaki. Enggak. Nasong doh hurun songan di timurani song. Ibadian. Ndak beton manyan burung gadung siran. Rusono mah. Ingat kita ngambil tahay. Bubudo na to na di na Mana woni pala pendumi. burung. Jo ni beli no? Oke no? Malah pala pendom. Alo. Utte buru ni ate bun yan. Baru. Bigarin namin sa mga paggarong kami. Oke no? Tabu. Ale tuling-tuling matataring na. Roy no. Mangga tuling dan narkos. Baru dak ngamasak pas bisa sudar kan. Ngamasak. Lek tertuling ti repe mangide-idehitan. Ini boleh parno. Itu siya gud rai. Ang dong su. Ngalang king bab. Mulu mo ba? Tanong mo pa si Pira. Tabu supir. Supir na tong renges-renges. Orang tuh pindah kon ikut tadi tuh huru nih. Tampe de bem dua. Saya sih rumah tuh baik. Ang go bengap ah. Ah, orang kok. Ang pang sa-sa-nya niya. Nagpaltak na na pre. Hindi nung. Ang ita kapag alak ko bujur sa kanon. Isa te udi. Halung do. Saya marsa kau tinggalan ni gajuton. Saya mau susuku nih HP-nya mani dulu, HP-nya on. Halung do idaw na sa parisap. Sa lima risap. Era na ka ko hilala. Ay napaksara na kimarisap kunungi. Alam na nga dong debban. Gajut. HP kosong nga bau. Natabo marisa huwardiga. Pelagi malang jual ngamang bocah saku. Pelagi dungo pagi-pagi. Alam mo lamang ako, tatak di puhuti o kan. Iya, sunalak ko malang ko jual. Sunalak ko mangin mo lasong jual. Awang mo panguniro. Alam na huro to na mga lang joreng ni. Banda gawing huro. Oh, jawab ko doon. Abo busuk dek ko, ibu joreng sudah jawab ko dek. Akal nila. Si Mika dok si Manda joreng. Nang beto dana. Sudah bawa lang tata niko. Ulo.
Allah manggoreng ido mangarobs. Iko. Ibarang mabayur ko rupiah terus. Galang mana tong kaninong baru ini 2 manang tolu. Tapi ya usah dari nai ngadong 5. Hanggang gudang isan narada. Da iya mabitgas na. Madokon. Aja gudon. Udah na jengkol juga sa redang itu. Udah jondang bobe ya, benga habis. Kang buha kang mabuti jengkol kang. Akan di pinggir-pinggir lain ya. Mana pinggir na ibuan no. Loh, nangan nang. Ah, udan ada tanah gula apa dangong lo udan. Alo sapatos ang naninong. Alo so dak lugo sa pasore. Alo sapatos ang non dak torto do bar sa pasore. Dang ta totuan. Ah, di ban ki kun homai tu ko jaguni. Kang manusia bundut ya. Yo hu ada telur olah kudul rausun. Aku kadu. Ngamara bas nakininong eh. Mangalabangi majo. Hindi. Aku kuna huburo hubuli. Saya mangarabas mangordangi patudeli. Ada juli tatariki jutong na songon ador-ador eh pakai parang ngai budi. Aduh. Ada benar kabira betul. Apa ini? Iri ador-ador Dia sabar kemana ke dina aku sono. Alam may sada iben na. Ang gorong dotar 2 halak. Pasti nga lebih acara lain nalana dong 2 tangan kaninong. Sono matabaan sa praktis ngayon naon. Aku pasasin nun. Susal tang karo. Ahon na di. Jetoron na. Morong kan ngesemporot. Jetoron na makan bolong ngesemporot mati dulu tisong tu. Baga mak. Ini batang kota cari baga ni buah air. Ayaw na mo no. Ayaw mo dia ba na kon. Alam ni batang sadi ba ka. Sistem kontak mo na. Ay nang jol ma mari sap boru-boru lang pala babet yung guna riole dok boru mari sap huda do harwanin. Susah aku. Moloho ni dokon. Mending moloho da. Sakay dihata. Moloho berdok. Mulai ibu napa sugi sa konon. Alay ko tado kan. Pera. Ido. Mula-mula masarap jual mahugalian itu mah. Masolop. Masuk udah kar masolop jol mo. Tak kala masarap jual mahugalian. Ada sili sebet nahiyad. Masuk mahabi itu mani iberhara dalan nalau utana moreng. Dipakai masih patut tingkek non nasong. Dipakai na tulangi? Yan. Yan. Bakit masarap jual mahugalian? Apa itu kena bersarap menjual mak ibas juga. Aduh, tay. Ima jo, mula-mula bersarap. Apa tahu na ihutad din na. Ima jo zaman ini. Ayah boleh masuk jual matang nahu belian. Ala. Upeta do. Do mana nahu kota. Per minggu wonan. Jatuh. Masih gue itu. Di ini. Masorok. Ubeli masuk. Tersuga macam mak. Aku suga hilputan. Ala. Aku lang tutong galung dangi. Ala. Amang hati ko to. Ay ba toro ka pa na benedede si sugi ko matorok mahitaw. Kubalian imon. Peterong solo sadal. Ala. Aha masolo na nung jay pakibe matang puli besisam. Ima jo parmuba-muba ni zaman mon. Bukan mau tekil bang te. Aku na yung rutun. Ruot. Yun ko mo se. Nama maraha di ba? Ima jo aka zaman. Kasi na marisa na ditundo milu. Apala margitar. Bama. Ngayon nga mabiyari ba? Ido. Nang ino na jol mamuleo marisa iberang buru mang liat medyo ni. Dak nuaing agak ilabung niya mo nga margitari dak danak.
Ulo. Ah. Nung kau man yan ino. Molo na julo. Nanginap ilos men jol manamora. Kan lang sa hotel. Oo. Ngay dokon. Ay los man. Na ahaw dil hati. Ngayon na kan. Jeng ko sonari. Napugos na mora. Bawa barua. Molo tangadong jabuni keluarga adong hepeng nganginap di hotel. Naman sa ngarong ihebang gun namo ya. Ulo. Baru mse barua kanung molo na jolo molo ka rejoy hotel. Ate na jadi kasir dia ate na jadi sekretaris. Ngayon ko nahin. Ulo. Na masa-masa din. Ido. Paro pera madu na dito. Ada orang na masa-masa. Sa payhata man to. Ka lunti. Ay. Ay ra paro pera na. Happy paro pera nga maju. Amantap. Hola ni na pe mahepeng. Ido. Baru kan? Uli hotel teh nung. Kan mangida lulusan ni Jolmodo. Jolo mah baru baga lulusan na. Iban may iban na service. Kan? Aleng ko ne bona pasogit. Boro burung siya lunang. Ahen na biya. Ay na ire tando. Mati do. Mati. Ahen na. Ibarak na. Ada garni ipri. Moloro tamu. Untuk na menginap di hotel. Tuwi mana ma mangalek ke TV na. Baru. Resepsionis. Olo. Resepsionis kan? Ido niyan ka rejo ni Boruna. Isi. Aleng nga donon niya ka naihutaonan non. Ay taro. Ka rejo niyan kutang dasa dodi. Ay tarom. Tama. Marahok ko so babuti kaya buwan dupa ko. Telia. Ang jagalin ko manali. Usuk-usuk ada dalam lekor jauh. Takwi ano para di ban bawat dupa. Inong petong. Ale golay dakko kalimat ninong. Mala husak ko non bojo ta liba. Sosok mala husak ko sugod. Era na lang marbor ngini son. Kalimat niya itong. Era na lang marlepugas mahiti son. Ay ako mo na baigi tiki sa berbanaw mangula. Malas dam kuta. So ni do mo long ibilyan din. Palagi mo se takolan na lang ni ulan banawlo sa soy baby. Siyang-siyang. Apalagi sa mga nga mo anak mo. Yung ano ba totong libur na laki kan? Anak pa jam 2 sa lao. Nga malas ako mula jam 2 jam 7 malas. Nga malas. Bodoh yan na kinaralagi mo tayo. Apalang tari, ari sinetong dupak ng hula.